Hello, good evening, ma'am. Asi khabar se khara di thing to khara to hawar ke khabar se am kui na su tau da na ba I tau sa ke ko kui na tau ba se ai wala matap na bang ni na kui na tau da na ba su tau sa ke and hawar se ko aha mani usta kui ki Supreme Court na SIR ke manam da ta ba ko rulings khara ke matang da ni ado SIR haraga akhoi exam gi oina exam da focus lo tawrasi ko news sa pet palamge issue se kaino harakanda Supreme Court ka SIR se ka adi ko SIR se ka Supreme Court ka ko aduga EC ka gi marakta adi election commission gi marakta akoi ki sayet na ba ladies adi Supreme Court na so magi Supreme Court ki powers is in there like article number 142 article number 142 se kaino harakati akoi ki any kind of constitution Supreme Court se na ko adi complete justice any complete justice ko haidi complete justice phangna ba any action na malokat pa dum yae ko Supreme Court na adaki SIR haise kaina kana na tawda election commission na ko SIR se election commission na tawdoi ni karamba power ke makhada SIR se tawna ba ki power se kaino 324 article number 324 mai ki power section lainari sing se sida star haidi abana aba ki khut thingjan na ba hai tare ko Supreme Court na su SIR se tawbada kayam haidi favorable oi ba ke or haidi constitution na yabra yadabra ka haibdo adu ke matang da ni ko maru oina nainari se ko aduna exam point gi oina di akoina khangdu se kaino haragadi SIR se kaino haibdo ma khangbirani SIR se kaino haragadi koi ki RPA ko Representative People Act 1950 ke matung ina koi ki EC na every annual EC na kano khudingi haidi chahi khudingi koi ki electoral revision se taweba electoral revision habati kaino harakanda koi ki mi laigidaba or mi mayum hongiba or koi ki electoral da kana yawba anawa mi hapsan ba asigumba mayam se electoral revision se taweba ado electoral revision se tawbase electoral revision se tawbase sisina special case hai tare special sisina migrant sisina special intensive ko intensive revision sisi di chahi khudingi tawde ko electoral revision makhal lamani sisu adudubu yamna chawna tawba hai tare ko aduduga sisina migrants kumba aduga kumba koi gi kano kumba mi foreigners kumba se khantok na bagi tongana yam chawna country whole country bumra tawba adugumba kano ni special intensive revision se masi se karambagi section 21(3) ki makhada tawdeni ko RPA ki section 21(3) ki makhada tawdeni SIR se jama pekha gi damak khambirani ko aduduga husi ke oina koi gi SIR se taw matam da husi ke oina kari formula kari koi gi document changi habado ko sida ya hamada document se primary requirement hai tare ko document hai tare koi gi requirement se kari changi harakanda requirement se kai changi harakanda ya hamada koi gi electoral form aina male electoral form sum sange masisi koi gi house to house visit tawraga house to house visit tawraga na visit tawde house to house BLO booth level officers na visit tawrakanda kana tawdoini id collect tawdoini electoral form se ko aduga masista koi gi match tawbra haidi mi lairiba mi duga match oibra habidi moi 2002 dagina 2004 babada
SIR ama tawkibako aduduga match oibra haina yengdoinebako hana laigeba potuga hujik lairiba misingsiga chanaribra match tawbra haina yengdoineba karigumba sigi electoral form se chanadrena khalaba chanadrena khan taragadi second the supporting document sidani ko Bihar da khara kano tawnagri do hadi Bihar da sigi matung supporting documents puthokpa ngamnadabadagi yamna id mi pyam ama electoral roll dagi tanthokibado supporting documents da yawise Aadhaar yawe ko Aadhaar card se ko adubu ma citizen ni natte habadi oi Aadhaar card se habadi yade ko adagi passport yawe Indian passport ko passport adagi birth certificate yawe ko birth certificate ko aduga akoigi educational certificate akoigi metric ki 10 ki ko educational certificate yawe ko sising se ai electoral roll da yawe maming duga maming mana da taragadi atu sumu yade ko adagi pension ki natre haragana government ki ID gumba leidana akoigi job card ki wage amagi wagera adu natre haragana historical proof hai tare ko any document se bank ki wagera ko bank ki wagera post office ki wagera se haidi asi se July 1 1987 se July 1 1987 se constitutional amendment act ama legibani ko koigi citizenship amendment act have sorry citizenship amendment act ama legibani aduda yawbudani ko 6 adagi 7 ta residential proof ta yam yame residential PRC permanent residential certificate oigera adagi pata inkol pata oigera ko land ownership ki adagi family register oigera any adudagi mo atopa the OBC ki certificate social OBC ki SC ki ST ki certificate leirasu yai ko kasu kaide natre hagana forest leiragana forest rights certificate ko asigumba se kano oidone sina supporting document ni document se ngasai ki yum da lapa matamda akoina sigi document se mathakki document se hadi sigi electoral form hai sidi masana pula ni BLO dono ko aduga match tawbra ni yengani karigumba match tawram da taragadi sigi document ni puthoktoine sigi document puthokan nau namo match tawna handoine aduda maming gumba karigumba manadaba yadebako aduga another extra ama wina changi se karino harakanda SIR taw matamsida extra wina changi se specific way ko se specific requirement hai tare ko specific requirements na kaino harakanda laiminari ba sigi documents sigi irai laina puthokadam yai ko aduga laiminari ba karigumba July 1 1987 dagina December 2004 SIR tawbagi date to adugi manungda pokpo oiraba sige manungda pokpo oitaragadi one parent ama puthokada one parent ki document am puthokadabneba ko karigumba sigi December 2004 ki haidi after hai tare ko asigi matungda pokpo oitaragana both parent ki puthokadabne both parent ki document puthokadabne puthoktabe ade ko sige manungda pokpo oitaragadi ma do SIR yarom baya ko yarom da taragadi magi mama mapa ki document puthok taba ko aduduka karigomba December 2004 ki matu da puthokpo oitaragada mai bot mama mapa animaki document puthokadaba simaina document changi ba ko SIRs da aduduna sigi document se laitaba yaragadi khara thuna lawthoro karigomba SIR tawrapon tabda lairagasu kogi kainogumba manadaba haitare mi mamingumba manadaba adagi mapa mabagi maming Aadhaar da leba maming da adagi mama mapa gi tasengba original Aadhaar da leba maming ga manadaba adugumba manadaba singsu electoral roll dagi kakhidoini ko SIR se aina sun khambada April da Manipur da tawrani so April ko aduduna SIR se tawrok tringai da koigi kai haini sise thabak solution na hona ba haidi
semtok poigera Aadhaar ta maming semtok poigera ama poigera ama semtok horo passport birth certificate poigera ama poigera natraga di SIR tawinga manung de semtok podadi mi je sukemetik chillan mi kudi ba loi semtok abalak na doi ni no ko aduna SIR tawdringai da semtok horo natraga di voter list tagi akoi je lokthok ke babo yae ba ko aduga miyan jani haina dum tan thoro babo yae aduna SIR se tawdringai da mayam loinama siki kano document sik sele fazana semdo horo ko leiragasu document maming manadabado manahanba ko babagi mingdona degi smaina yumna kare kala manadabado manahanba ko adu second thing the vaccination gi HPV haina ko HPV aise ko human papilloma virus habni ko sigi HPV virus sigi vaccination ama puthokraba Union Kanana Union Health Ministry na ko Union Health Ministry na HPV haise kaino haragadi human ko papilloma virus ko human papilloma virus masi je mara puthoiba vaccination human papilloma virus se hana mara puthoiba vaccine se dose kya na haragadi 1 dose ni ko dose amakak kano tawraga dum yani dose amakak tharaga kanada thadoina ayabana adolescent girl do ko adi girl ayamba kogi less than 14 years ki mamangda leba ayabana dum thadoini single dose ni ko aduga kadawga harakanda kogi thadoriba kogi kano se hadi thadoriba kogi vaccine use tawdoriba se human papilloma virus ki vaccine HPV vaccine gi maming se kari kawga harakanda kogi gardasil hai se kogi gardasil da yar se kogi vaccine pulapuna mari ni ko vaccine pulapuna mari ni vaccine se kogi type lai ko type 16 haiba ma 18 haiba ma ko aduga type 6 haiba ma 11 haiba ma sisina koigi cervical cancer na da bani ko sisina koigi genital rate na malai ko hagasa ba ma adu na da bani ko ani se gi HPV vaccine se free oina je vaccine je kap to rebo ko roll out to reba vaccine se kanana sabano haragadi hu vaccine maker se kanano haragadi ko vaccine maker se ase bagiti kanana roll out to no free the health ministry na roll out to bani sabasina kanana sadoino haragadi koiki gabi sisina koiki karai da koigi masigi portal hai tare ko vaccine sigi portal le vaccine sigi portal le koigi vaccine portal koi covid ki pe portal do kai ba covid portal hai ni ko sigi na uwin hai na ko uwin portal hai na uwin portal covid portal na ti ko covid portal na covid ki uwin portal sina HPV kano gi vaccine sigi ko oi do khamba ado tasena masigi vaccine chala ibai maram se kari gino ha du so haram ge ko tasena sigi vaccine chala ibai maram se one of the reason is that koigi cervical cancer se cervical cancer se koi India da yana lai ko second ne ba ma se ko second after ko breast cancer dagi ek mathang da mana cancer na ba kwai na ba mana to kano da leba aduga global gi oina cervical cancer se koi gi 1/3 global case hai ta ko global case ko 1/3 of the global case se kana da India da lei ko 1/3 of the global case se India da lei aduga cervical cancer se ka kadawga hara kana
ko infection na cervical cancer se infection na thon bane infection ado infection se kanana tholai ke hara kanda sigi HPV haisina ado HPV se karino khangdabado haidi human papilloma virus haise karino khangdabado hairagadi human papilloma virus se virus makhalamani ko virus makhalamani koigi kadoga hara kanda reproductive tract ta koigi reproductive tract ta sohon ba haitare infection thon ba ko adugumba kanoni this is sexually transmitted disease ni ko sexually transmitted disease ni ko STD ni ba mase adubu mase ahaba infection tawbadadi kasu yam kaina kiningai oidi ba ko adubu sum toina infection se sum tawra agadi adudo adi yam sokningai oida koi kanoda ko yam sokningai oida koi fangsang do ko aduga sigi vaccine se gardasil haiba maming se tasebagidi semagidi koigi kanana semado haragadi MSD mark na semani ko ado akoi indigenous vaccine amso lebe indigenous ko indigenous vaccine amso le vaccine indigenous vaccine na kaino harakandi ba bek ana amso le ko sidi topada khara wa baira natraga paisa yam kano tawbaira ko id oi ba survey vaccine 2 natraga or 3 dose ta kano tawhalli ko sisu adubu yamna hadi vaccine koida yamna kanari vaccine sidi sigi gardasil se oideni ko koi gardasil sidi dose ama katang na thaduni aduga kadoga hara kanda masi se vaccine type ta hara gadi koina vaccine se this is a koi ki gardasil se non live vaccine ko non live vaccine se ai kana haisara ko non live vaccine haise kaino vaccine ki kitang koi ki kano ma ka haisara ke ko vaccine magi types ko bahai tare ko vaccine haise kaino kan non live vaccine haise ne kaino si science ke background khara hade revision hoina khara sum ai hapsala ke ko UPSC prelims ko idramina hade science ke background khara adum ke haini UPSC prelims ki khallaga haitare ko akoi ki vaccine se live vaccine haibama non live vaccine haibama leiba habidi asibadigi onba vaccine haibama si kano degi ahingbadigi onba vaccine haibama ani thona leiba ko vaccine se asibadigi onba vaccine haibama live vaccine haibama ko live vaccine haibama non live vaccine haibama ani thona leiba non live vaccine sita husikido chandoini ko non live vaccine da non live vaccine da live koigi non live vaccine da vaccine type mayam ama leigare like koigi inactive vaccine inactive aragadi kill tawrabado ko kill tawraba vaccine habi ko inactive vaccine masamak to ko adagi subunit vaccine ko adagi toxoid vaccine aduga kadoga harakanda conjugate vaccine aduga mRNA vaccine si mRNA vaccine sa kada hangram ni ko mRNA vaccine sa mRNA vaccine ko inactive id siraba hatu over vaccine hai taragadi yes si hatu matung na ma vaccine thousand doine ba koi haksang manung ko haidi ma se natra hit natraga koi ki kadar ga kanda koi chemical na hatu o kanda vaccine masa se tin masa se koi ki kan bacteria or virus makhal do
ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯨꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯀꯣ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯣ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯣ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ A ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯁꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯐ꯭ꯂꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯥꯁꯦ inactive vaccine ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ sub unit ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ human papilloma virus ꯇꯣ HPV ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sub unit ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯃꯆꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝ ꯃꯆꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣ only specific piece of the germ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ sub unit vaccine ꯍꯥꯏꯅꯤ sub unit vaccine ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ human papilloma virus ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ hepatitis B ꯀꯣ hepatitis B ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ shingles ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯛꯁꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ inactive ꯐꯣꯔꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ inactive ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯗꯣ ꯂꯤꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯗꯣ ꯀꯣ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯤꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯤꯟꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯞꯊꯦꯔꯤꯌꯥ ꯇꯤꯇꯥꯅꯁ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯀꯣ inactive ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯍꯨꯗꯣ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯦ ꯐꯥꯔ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯦ inactive ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟ ꯁꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯗꯤꯞꯊꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯀꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯖꯥꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯀꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯖꯥꯔꯝ ꯁꯤꯗꯧ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ weak piece of ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯧ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯥꯝꯅꯦꯕꯀꯣ weak piece of ꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯕ ꯖꯥꯝꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯗꯨꯒ ꯌꯥꯎꯒꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯦꯕ ꯀꯟꯖꯨꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ HIV ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯟꯒꯣ ꯀꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯟꯖꯨꯒꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ mRNA ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ mRNAꯗꯒꯤ ꯀꯣ mRNAꯁꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯠ 19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯠ 19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ mRNA ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯚꯤꯠ 19ꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯠ 19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯑꯦꯟꯇꯦꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯑꯦꯟꯇꯦꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯖꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ mRNA ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ mRNA ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ mRNAꯁꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕꯀꯣ mRNAꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯁꯦ mRNAꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ mRNA ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯚꯤꯠ 19ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯁꯦ ꯁꯨꯡꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ mRNAꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯍꯜꯂꯒ ꯁꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ PCR ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯟꯒꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ mRNAꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ
reverse transcription na tohalani udagi virus na infect tohalani aduga protein puthoandoi ne protein puthola kana manung da dum covid-19 ki protein je sahandoi ne sala kana masa matanda immune system je sonda masi jene mRNA ni na tawpa thabak ne ko atopa viral vector kaina lei ko viral vector sisu koigi ebola gumbase ebola gumba ki vaccine saba matamda viral vector jo sinai ko adagi covid-19 ki su viral vector lei like covid-19 ki J&J Johnson and Johnson moigi company na saba lei AstraZeneca kaina saba moigi viral vector mayam lei ko ebola ki su vector koigi vaccine puthoi do viral vector habadi kaino harmless virus ama ko genetic instruction koigi genetic instruction mangona pide ne covid-19 ki genetic instruction natraga ebola ki genetic instruction se harmless oiba ko virus amada piraga virus to akoida infect to hon bai wari ne just information do akoi hakchang da khanghan ba khatangi wari ne ko next live vaccine hai ko live vaccine sina kai no har kanda live vaccine sina koigi attenuated live attenuated vaccine kind like live attenuated ko virus attenuated virus is na virus ni ko adagi attenuated bacteria ko aduga replica ko sisuni attenuated harak taragadi ko virus to aseng disease thole ba virus to phara kan de weaken to hon ma ne weaken live virus ko aseng ba virus to uzik effect to ba aseng ba virus to weaken to raga masi se kadoga har kan de let to weaken to raga disease ti to banga kan da bi ko adi weak yamna weak to hol ba adu duga ahing ba do thajan mai tare ko adu ni ko weak live virus ni ko sisina bacteria sisina bai ni aduga seasonal replica haidi carrier virus hai tare ko harmless over virus ama sigi virus attenuated virus har thajan ba mani like example haraga di attenuated virus to di koi gi MMR kai le ta ko measles mumps rubella ko aduga chicken pox adagi rotavirus ko asigumba adagi attenuated bacteria adadi BCG khanga mani ko tuberculosis kesu adagi typhoid ki cholera ki sigumba sina attenuated bacteria gani ko haidi moidi bacteria nga tani ba bacteria na thona mani cholera bacteria na thona mani tuberculosis bacteria thona mani ko adudani adugumba sisina life vaccine season aina sum kaino da thengna bani ko sise haidi science ki lai am pa am da thengna bani sum vaccine ki matang da yawra amina habet hairam bani ko human papilloma virus ki matang da ko next koi ki sisina kaino gi ne Supreme Court na vigilantism hai tare ko vigilantism ki matang da tauba kaino ni haidi court na raya ba hantak ta tagi adugi tabdo editorial na laknari ni ko editorial na yaning 3 ni ba ko haidi koigi san kan bagi namada koigi kai hai ni mi se phaba pun ba iban hatok po tau ba hai tare ko adu ko mani vigilantism se ko vigilantism se pu pallaba kadoga hara kanda koigi kadoga hara kanda magi case lei ko like koigi punawala case kaina lei ko punawala case ki matung ina akoigi guideline amaka 2018 da guideline amaka taweba guideline amaka issue tawe vigilantism se kanna ba kidamaka guideline se matung ina akoigi sida akoigi police officer ama police station na thamba
ko FIR khudakta lokhatpa ko aduga fast track court linkhatpa masi singse tawrabra hairadi tawbra hairadi tawdeba tawd city khudimaka 2018 da guideline amakak sise kano taweba pithoeba madudo Supreme Court ani ko pidi sa punawala case 2018 sida adudo tawbra hairadi tawdeba kadoga hairkana sise mamai leibadong tawreba haibadi 2000 ngasi ngarang haitare ko 2026 ki February 8 ta Supreme Court na judgment ama pai pibu ko adi ngasai sigi guideline se judgment dinati sorry guideline se unmanageable haina kari haino khangde ko dudi haidi manage tawba ngamdrede kadobagi guideline pidi no haidi moina ngamdre haina khut tharabagi type jaga haibu guideline unmanageable hai kai haino kya ta Supreme Court na hai ni ko ado cow vigilantism ki matang na lak taragadi season jingo ko punawala case 2018 se ko natai din jinga re hai pai khai da sima kai degi next Israel ko khogi India ki prime minister no se Israel da sat khre ko adugi matang da ni ado adi sigi kano sina matang se am sa da bai tare ko chali je prime minister Narendra Modi ni chali se haide 2 days visit chali se matang se am cha da ba yamna hujik se problem yam thoi matang yam sa de having meaning ni kai na ka da hujik se ka doye first volatile yam matam ni volatile timing hai tare ko timing yam sa de man chali se kai na di hujik USA ga Iran ga khana doigi hujik tawna top tamna dana lai ni ko adagi second da Gaza ki ceasefire hujik ceasefire lai nomai katna doigi adum tawra lai ni ko adagi Israel na koigi West Bank se lawsal haidi moi Israel na West Bank se mu taksal laga law na bagi ko Israel na West Bank se law na bagi hujik kanda sing dana lai ni ko asigumba matam sida yamna haidi kanona satpase yamna haidi India ki leader Narendra Modi na changmase yamna sokningai oisine ba haisu ko ado India ga Israel ga ki marakta lainariba koigi mari se haitare ko India ga Israel ga marakta lainariba hujuse India ga Israel ga lainariba marak se ayamana defense ki ni ko defense ki ko relationship haitare ko relationship panbe aba khara paikha gi namak ta palange ahamada kadawge harakanda defense ki khujukulai lainabna ayamana oy kaino edi Israel se ko India ki khwaide ki kahaini custom defense kadawge harakanda India is Israel big largest ko customer ne defense customer kaino edi defense ki khujukulai ayamba Israel ki khujukulai yoli ba ayamba se India na leibne defense customer aduduna ko Narendra Modi se mogi parliament ga wangang na mogi chance ka pi ko hujik se wangang do ne hujik Israel sanam ni na second thing ta kadaw harakanda defense ki khujukulai marak sida ko koigi arm threat ki marak sida koigi kadaw harakanda barak I air to missile defense system le ko barak idea to missile sise koigi kai haini co production ni ko co development ni air to defense missile ni ko air to kano missile defense system development ko India ga kan pulapun joint development of ni adagi koigi iron beam maina masulai iron beam masisina laser kano ni ko laser kano haidare kano anti drone laser system ni ko defense system anti drone laser defense system ni ko system
सिसिसु अखोई पुलपुना डिफेंस सिस्टम सा अखोई गिसु अखोई इंडिया की से आयरन बीम से अखोई ने इंडिया न लैरगा करी द हाफ कनी हारगदी सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र है अखोई गिदी सुदर्शन चक्र है से एयर डिफेंस सिस्टम नि को अखोई इंडिया की ममिंग नि को एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया को मसिदैस्ता अखोई आयरन बीम से हाफ तोइने अदोय तारगदी ड्रोन अमता सा नमरोय को अदुदगी वारिनी को अदुदनी सुमाइना अखोई डिफेंस के दिल मैम अमजु साइन तौने अदुदगा डिफेंस का तनतीबा साइन तौने दिसे अदगी डिफेंस ने तब साइन तौने लाइक एग्रीकल्चर दसु साइन तौने वाटर मैनेजमेंट दसु साइन तौने ट्रेड अतो तो ट्रेड दसु साइन तौने लाइक ट्रेड ता हारगदी को ट्रेड ता मा खायरगे ट्रेड Israel India से अखोई की Israel की second largest ASEAN trading partner after China को Israel ने trade तौना बसिदा अदुना sorry China नती कनो और बम तौ खोंदी कना ओइसा Israel की largest अखोई की second ने को अदुना free trade agreement बदि sign तौना त्रि अखोई दा कइनोदी साइन तौनगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट दि साइन तौनगरे बको सि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दि साइन तौनना बकन कोनरिको कोइ इंडिया गा इजराइल गा से अदुदुने दुगा कदौगे हारा कांदा अकोइ की इजराइल की इंपोर्टेंस हाइतारे इंपोर्टेंस ऑफ इजराइल की इंपोर्टेंस याम चावला लैको इजराइल की इंपोर्टेंस याम चावला लै हाइतारगदि कई दा लै हारा कांदा India Middle East Economic Europe Economic Corridor I mean India Middle East Europe Economic Corridor do Israel power chattuini ko adeki amu kadoge harakanda Israel ki prime minister na hawdokpa koigi hexagonal alliance and amalay hexagonal alliance the yaw dise kai kana no haragati koi ki India yaw da ba ko Greece kana na Israel na hutopani ko sise Greece Cyprus ko adoga Africa ge America ge nation kharaga sise hexagonal alliance and likat Israel na likattari ko linkat ne haibagi wari ko adudagi koi ki ngasai ki Israel ga husik Palestine ga kana khanari da ko khana bizida body makha nikale USA na nikat padadi Gaza gi peace board aina ko Gaza peace process ki damakta board of peace aina ko board of peace summit sidasu India se observer aina pura member aina yawdi nate observer aina yarini ko karai da pangtok te basi sina peace summit se board of peace summit se or koi gi Oman da hujik pangtok to ni ko hayeng de ki pangtok ni ko Gaza board of peace summit ki magi meeting se una base negotiation dong na base sigumba pot sing se lai base da ki koi gi Israel se koi gi di India da yam important oiri ni ko adu dai da mana sta koi gi India na tawri ba foreign policy se mana sta ama hairam me policies ke maming se kaina haraga di koina D hyphen nation policy है कोई hyphen से कमाई ना सीजन है कमाई पे कोई खुदा में ना है चीज़ कहीं है Israel or Palestine hydro or hyphen है इसे कहीं or hyphen है Israel दा याओगे यारो Palestine दा याओगे यारो hyphen से ना ताइस चुम्बरा hyphen से ना ताइस कहीं ने बा Israel दा याओगे यारो Israel support होगे ताऊरो अदुदुगा कहीं support होगे दा Israel support होगे ताऊरो अदुगा अदुना ट्रहारगा ना कोई की Palestine support होगे ताऊरो है अदु hyphen से D hyphen हाइबदी कहीं hyphen ना तब hyphen ना तब हाइबदी कहीं D hyphen ना तब meaning दी कहीं D hyphenation हाइबदी कहीं हारगा दी Israel का सु independent ओइना
ko independent oina the agreement sign tawna Palestine ga ju sign tawna bai tai independent oina haibadi amaga agreement tawna ba matamda amaga su agreement adum tawna amaga effect tawna da bai tai Israel ga Palestine ga Russia ga Ukraine ga ko ai conflict thokpa country ani se anima adum khan bai tai masi su the hyphenation policy ko masi sine ba ko India na satharis the hyphenation policy sine ba ko India na uzu satharis India na masi se Russia ga Ukraine ga uzu sathai ba the hyphenation policy de kai no ara ga di bai masa gi oi ba Israel na traga Palestine da lepe hana lepa do nataba Israel da sulepa Palestine da sulepa mabani conflict to khang de ko bilateral agreement gi ni ko haise bilateral trade oigera bilateral kind of foreign affairs bo oigera ama bo oigera akoi gi kai haini amana amada effect tawna da hai tare ko mabani je sauna ba country ani je animak ta adum relationship thamba je sisu the hyphenation higher ga khamni bu ko next power is India trade strategy in a multipolar world ko sisu siki explanation do da yaure India na koi gi the trade strategy is a multipolar world is the kaya maina hoga ino India gi husi hoga iba trade structure siki wari ni ko kari no hara ga di India na husi tawri se India gi hoga iba magi ku hong se kai no hara ga di EU ga husi trade tawnare ko USA ga su husi trade tawnare ko adagi atop country ma'am ko su tawnari like UK ga ko Australia ga ko haidi mana trade agreement inadaba yaudre ba UAE ga sigumba chaw ma'am ma tawnari ba aduna haidi masijina kari dawga haraka da foreign trade agreement se masise almost sisina 71% wa 7% of its total export magi export toriba countries in export toriba 71% ge total export se kari masigi free trade agreement ina bisidal yaure meeting ti kai no hara kan di khoi gi growth systematic lai ba hai export ki growth se export ki growth se kai no hara kan hadak sahi si da 6.05% lai hai ba di export se khoi yam export yam tawre hai ta ina ko export ki growth se kari marang ki hara ga di khoi gi foreign policy se kari no hara ga di India ge di khoi gi multi alignment ne ba hai ba di amagaso kano haidi trade agreement loina mak sign tawna like EU ga sign tawna ba agreement to kaino akoi gi India EU free trade agreement ama chaw ma sign tawne koi khanga mani 90% hena magi tarif ka to handadana tawi sida akoi gi USA ga husi sign badi tawna tripa tawda bu interim agreement ama lai ni interim trade agreement ama sign tawna doi tawri masi sinang hana tarif to 50% leram do husi 18% da handa dugi tawnari natra tarif kat ka to adu ga tawna doi tawri like adage koi gi rare earth elements ki su trade kari kara tawna doi ma ma tawri ba ko adu haidi ship to adonda yamna ship tawre da na ko haidi agreement do ship yam tawre adu duna ni maram oraga ni koi gi kari taw hara kanda export che growth la ise aduna maram oi ba ni hai ba ni ko siga articles in hiding ise India gi trade agreement se yam change tawre hai ba ni ko second siga articles yam important oite attracting talent position abroad hai bisa ko sisina koi gi H1B visa ki matang dani ko H1B visas ki matang dani ko H1B visas ki matang ini masida ista tamani kak mana comparison tawi like brain drain hana na kadoba koi India gi mi jing se loina ma USA da salaga brain ai de magi kano je season na ruba husik na mu kadore brain circulation ai di kaino India da leiba kano sing se somma palom da USA da sak chana gi ba hongna gi ba lam hongna gi ba sing se
India da mo lak patuni ko adu duni ko ma haini is a brain circulation haise ko adu duni ado India da mo halak na bagi damak ta kari tawge ba koi ki government na policy kar pai khat leba ko India gi mapalom da sat ki ba talent me am jing se halak na bagi damak ta policy do karam policy na government initiative ko initiative to re-engage अखोगी हाने की talent नत्रगा सो अखोगी India की talent नत्रगा सो को India की Indian origin people में आमा मपादा ले रिबा नत्र हारगा ने India नत्र सो foreign की talent ले रिबा मी में आम जिसे अखोई India दा लाख न बगे दमकता हाइदे India दा कौशल के दमकता government initiative में आम बाय खले सिसे example important है ओइनी को like gati है नि कहीं global access of the global access to talent from India ko masi sina ka dog hara kanda koi ki sidai da sa doi ni ko sidai struct koi ki talent me am se koi India da la na global hub ama koi ki India da same da bagi da makta over se over haidi mapalom dagi worker oigera skill level worker oigera dagi scientist bo oigera ama bo oigera ka dog hara kanda yamna moi ching me am se lak na bagi da makta ni ko pathway making ni ko haidi making pathway making for skilled workers ai tai skilled workers in se lak na bagi damakta semba khoigi yamna hatak tani ko masi se same grace yamna structure oiba circular pathway ma khakni ko adi same moi se mapalom degi lakpa mi sing se khoi da phasana leiba ya na ba degi kan haini talent le ma am sing se lak na ba gi damak tani ko degi bajra kaina lai ko bajra haisina kaino hara kadi visiting advanced joint research aba ko bajra haise khoi gi India da dum khoi gi NRI sing se ko NRIs adi non resident Indians habni ko OCI hai kana overseas citizens of India sing se moi sing se khoi India da la ga thabak to mo ya na ba gi tabak tani ko mapalom da thabak to do India da dum la ga India da le ga India da so ko gi research facility gumba moi gi research to no khu su khlai do lai tar ga India da dum thabuk to ya na ba gi tabak tani ko bajra haisina adaga ka do hara kana अखोगी e-migrate है नको e-migrate है इसने कहीं ना कहीं digital kind of platform हम कहीं like अखोगी version 2.0 e-migrate है इसे अखोगी mobile app नचरगा web portal मनी बुको मसी इसने अखोगी travel द easy travel ओइना मगे दमकता मापालम देके लापर music से either student वगैरह scientist वगैरह music से easy travel है ना वे दमकता India अदगी no India program है नको No India program ka hai sisu khoi ki India dagi mapa da lai ge ba mi sing se India ge maram da khanghan na bagi tamak tari ko India ge maram India se kari kano na sai kholi ka ha sing se no India program C me am sing se tawraga khoi ki India da talent me am sing se attract taw na mo honai ni ko nasai ki Donald Trump ga trade agreement taw na ba gi ni si se kasho important oidre masdesta USA na zathaba trade agreement ki maming am kha haira ke ko koi agreements on reciprocal trade haina lai sise USA na season eba trade agreement makhal sini ko aha bada bullying hana tawrani Donald Trump na tawrise agreement da kadaga na reciprocal trade and chaw na trade me ama thamjalani adu loka namdana haidi bilateral trade se namdana unilateral uthokpa haitare unilateral uthokpa da khudamani India da tawrise yongko reciprocal haibadi kaino reciprocal trade se anima ke laina doine reciprocal trade haibadi kaino USA na India da 50% reciprocal trade thamak taragadi India da ko
India na 50% thamang taradi India na so USA na 50% thamna daw ni reciprocal trade ay mataba daw USA na tawisi kay na 50% si matak ay 25% ama mahapsal le ka na haisan do ni haidi nangwada penalty o na hapsan do ni adun taragadi bullying tawre na si sa handhala na adun taragadi ko India na tawri to or adun taragadi reciprocal trade se 50% sa ako sa handa na mo na lagi 50% ako low mga mga na last ka daw gara ka ako di 0% na tawrage ka ha ako USA so handa re adu di 18% na hujik lai ri si ko 18% ama na 0% tare adu bai daw na kaya hai ni USA da di tong sa ho bilateral trade to USA da di tong sa ho ko India da di mang mahai tare ko mang magita to to adu do di ko hai di kay na haraga na agreement on reciprocal trade reciprocal trade sida namdana mo isa yahallakan da USA da dito ho ba atay country da dito da ba adu kung bagi style da tawdo ni ko since India ka tada na te Malaysia da tawi ko Cambodia da Argentina da Bangladesh da El Salvador ko asigo mga mayam sik tawi ba adu dugi maram da ni ko sige article e se next sisina data DPDP gi ek to si DPDP ay mamang so explain tawgram ni musu se DPDP ek se sisiga kano siga kan na khanari en ko sise adom ning ching ko DPDP ek 2023 ga RTI ek ko 2005 RTI ek 2005 sige matung ina magi legal provision amakak lay kay na harakanda koigi public interest hai na ko public interest oi ba pot cha yai khuda boin hire se ko MLA se MLA se ki magi document me am lai private document me am lai ko private document me am lai private property sai tare private personnel or private personnel information lai magi sige personal information se magi college level college karai da tami school karai da tami adagi karai pawa tamme kole adu loi oi bi personal information kara le re MLA sige art ai se kain har kanda public interest oi taragadi madu to release taw gadam ni sin public interest ta ma se release taw bai sin mayam punna khangan bi khoi bot le pe mi sing se ma se education qualification yam leibra leitabra ka haibu sing to adu to public interest oi taragadi public interest ta thadok pe release taw bai sin ni ko adu bu sige DPDP ek kano sina kado ka har kanda RTI gi masigi potche sige public interest ta release taw kadam ne have se karamba provision da yaw ga har kanda 81J da yaw eba 81J da yaw se masi se law thokre ba so is na DPDP ek sina ka law thokre adu na kado ga har kanda DPDP ek na hai se kai no har kanda public interest ha ba laitre ba personal information ne bu haragadi personal information bu haragadi amata release taw aroi ba personal information ne bu haragadi adu tai taragadi DPDP ek se masi sina pot ID MLA gumba mantri gumba gi mai criminal case ki leiba khot pa adu gumba me amjing se lo ina phajalaga kana toraga tham girani haiba ko haidi kanam haidok tabida adu duna akhoida kai haini akhoi thadari ba mi to kari no khana no khangda bi da thada dore ko adu gumba gi to ni ko se yamna phatte ko next akhoi gi PSLV ISRO gi PSLV myam ma hantak kai ko PSLV maru aina PSLV hadi kaino polar satellite launching vehicle ha ni ko polar satellite launching vehicle myam ma koi gi kaino da kai ko hadi koi gi hantak ngara mamang sei de gi horaga PSLV C61 C62 C62 kai ko C61 C62 ko C62 kai bai maram se yam reason se kai no har kanda magi third stage ta kai bane ko third stage ta ro stage magi third stage ka na hariba stage kari kara se kari no ha da yeng se ko koi gi satellite ama thagat pa matam da satellite ama sei koi gi art ke surface ke satellite thagat pa da ahan ba bus laung ka khat pa gi se ko bus ka khat pa gi se di si ha ma da bum laung ka khat pa gi
sise akoina first stage ko adi art ki gravity digi nan thokina ba hause ko adogi first stage se lora kanda second stage ulane second stage na magi se gravity digi nan thoki taragadi ma se khara di माजे का डायरेक्शन से करोम द सतोइनो डायरेक्शन तो सोम सतोइनो हाइना खन बसे मासे सिना अखोगी कदो घारा कांदा सेकंड स्टेज ने मसे सिना सेकंड स्टेज अदुगा आई सी दिस द आर्ट लेरे बको आ लेरे अदुगा कनोगे पृथ्वी को कोई बिस सैटेलाइट स्माइना कन यांगा ग चेन दुइने स्माइना होराइजोनटली से होराइजोनटल चेन बकवेको मसिगी से third stage na ka dogi hara kana ma direction se korom da sattoino ha se khangra di direction se korom da sakadu na sina second stage laigre ko color amana toroke ko second stage third stage na ka dogi hara kana ngasai gi chatli ba second stage chakre da direction to khangre da na adu duga magi karamba speed chattoino ha bida se karamba speed chattoino si karamba speed id sige rotational speed to ai tare ko sige horizontally chain के दोइबा speed से तला न chain के दोइबा speed ना करी third stage ना तौदोइने third stage की पोच ना तौदोइने speed से याखन दबे के दमता अदगा speed से मागी speed तो यौरे polar से orbit तो यौरे अदो polar orbit तो यौरे अदो orbit तो दा बासे लैथोक लेशन तौदोइने orbit से कितंग third stage की मागी speed से यौरे मतुंग दा मागी orbit तो साना रम द्रें खलसे third stage से दा habidi mana satliba part to khitang laithok leshin tawdaba yaroi speed chumbe ba yang na chapadi chumbe ba ado magi yang na chatlib so magi part to khitang ontho onse khitang laithok leshin tawge haraga na kari oidoi ba madu duna kaido kari oidoi na haraga ni fourth stage hadi direction khitang somna kana khitang laithok pa hadi magi orbit to ga sana na ba khar khar leibse sisuna fourth stage oidoi de fourth stage ko fourth stage ado sigis minor fourth stage level se fourth stage fo le se karai da lei ge hara ka di PSLB da lei ba ko PSLB da fourth stage fo lei ba fourth stage fo aduga GSLB lei ko GSLB geosynchronous satellite launching vehicle ko masi sidana third stage fo khatang lei ba ko adu dum khangzalo ko geosynchronous satellite launching vehicle jana ado PSLB the fourth stage for like fourth stage se first ka third ka se second ka fourth ka first ka third ka se masi jana akoi gi solid ne ba solid yang na sat pa gi se first so yang na sat ne da ai sa gi first stage da di ma si yang na pai doi ne ba ado ga sigi horizontally ba gi speed ama yingau na ba se ba so yang na sat ne ba ko ado na yang na sat Kangu se yam yang na sat pa hum an moi ani se haide yam thu na yang na sat pa ge solid na taw ne ba solid ki stage da stage hai se ta ke na te ko khoi gi misal ma PSLB se launch taw re khala se ba ma gi stage se mai khai dok te ne sisna satellite to layer ni ko satellite to adu ga stage amam hek yau ba khoding gi ma gi sigi fill gi mai fill solution si da solid layer ni sida liquid layer ni sida solid layer ni sida liquid layer ni solid liquid and my later ni solid state se heng loi ba si se ke la ta ga ni liquid state se loi ba si se magi stage mari da pa song ta sa na gi tu ni container se yaw na ke la ta gi tu ni ba du ni ko first ka third stage ga sina solid oi ni solid ha bi kind of fill the ni ko adu ga second ga fourth ka sina liquid oi ni ba adu engine chu mana de ko first ki engine ga second ki engine ga third ki engine ga fourth ki engine ga mana de ta ko third ki engine de ti khoi gi sigi engine se khoi na S139 motor oi ba ko second ki sina khoi na kari vikas engine na oi third sina khoi na ka do ga kan na high speed PB ko high speed PB nga tani si so parts ke so high speed PB nga tani ko high speed PB the high thrust in near become and ko aduga fourth sina kai no har kan na twin engine ni ko mangon the twin engine level ko MON hai bang ga MMH hai bang ga ko ado
engine se di khangdra so magi solid liquid level se di khangbiro ba first ka third ka se solid ni ko second ka fourth ka se na liquid ne ba to ma khangbiro ado pai be ki stage to khangbiro ko stage to ke matung ina solid origin khara kanna pai be ne ba ko solid origin khara kanna pai be ne ba ado ga liquid sina khara mamai chum na bai ni ba to me so khangjalo ko next Iran ga USA ga koi gi kai haini agreement ama sign tawna gi beto sisu using words thariba mafam sigi oidoni ko words thariba mafam sigi kano hai dai koi gi kano adu dai da sise da yawba koi gi posa ma ka hai ke ko se hai ba ma ka gunboat diplomacy se hojik war tawna da hayeng ni horaga koi moi gi talk sana dore ko Oman da Iran USA ani gi peace talk agreement se Oman da sana dore ko sida USA na tawrise gunboat diplomacy ko gunboat diplomacy adi magi US ke carrier ani hai tare ko carrier US ke aircraft carrier ani se ekta Gulf of Persian Gulf sida thawjalaga thambini thawjalaga thamaganda khoi ki han bai tare gun asi sibo khoina gunboat diplomacy ko ko aduga paikhada haye hanga ka se Iran ga USA ga atopa country map jing siga sign tawna ki ba handak ta kai gi ba agreement de mami na kaino JC Pau hai se kaino joint comprehensive plan of action masi se USA thokrabni ko sidagi Iran su ajidagi saula thokrabni asida ista yawi se kaino USA Iran asembay di USA ga Iran ga mabani se nuclear deal sign tawna ne sida JCPOA sida kadaga har kan nuclear kulai koi kano investment tawna tabi adu tawna dabi ta tawna dabi na adu du USA na 2015 da thokre 2018 da ora bane USA na 2000 JC Pau se budi 2015 da adu USA na 2018 da thokre adu dai Iran se south da nuclear investment adum tawre atopa country khara haragadi UK yawi France yawi ko Russia yawi China yawi Germany su yawi ko aduga European Union su yawi adu sing su khangjalo ko JC Pau pai khagyo na di sim mangai important oi dise atopa di kai hai ni Persian Gulf sida kari lay haragadi Strait of Hormuz lay adu zum khangjalo ko sisu kai hai ni yam important oi ba strait amani ko choke point ni international choke point ni last news ta koi gi dinosaurs se koi gi sise dinosaurs amagi kaino se magi leibagi sigi dinosaurs anauba species neba species se sigi species makhal se kaino har kana Spinosaurus kaweba Spinosaurus habidi kaino magi se the spine ama palise managan sida sigi spine ama palise sigi matung ina Spinosaurus ni sigi Spinosaurus budi koi species anaubani ko sigi Spinosaurus se Sahara desert magi kano da gi phangmani Sahara desert se matam amada koi gi kano gi matam dai tare ko Crustaceous parrot hai tare ko Crustaceous se Cretaceous parrot hai tare ko sif Cretaceous parrot se matam sida koi gi si tasema gi di as of red si Cretaceous parrot se Mesozoic era habidi kaino age of reptiles ko sigi Crustaceous parrot se karai then karai bo adi 145 to 66 million pound gini ko sigi matam sida kadawge harakanda hingamba jibani masi se ko Cretaceous ai se ko masi se tasema gi moi se
si maya the jaw palise si ke jaw palise she is a largest carnivores ni ko moise largest carnivores ko carnivores ne moise largest carnivores during this time si T-Rex ay naman litro T-Rex koy na kano da yam yaw ba T-Rex to digi hen saw ko sise T-Rex to su T-Rex koy na largest carnivores ni na khana mi adu de na chaw ba je sise na oire ko habidi sise na hele ba chaw ba even greater than T-Rex ko aduga ma se kano harakanda mase nga sai ba ko adu ne mai ki jo le swai palis nga sai ba ko semi kano aquatic oil ba mo is ko largest known carnivorous I mean largest carnivorous dinosaurs dino largest carnivorous dinosaurs even T-Rex tegi hena chawi ko sisu bu khanga da sorry sida lo siya lagi nga sige thank you so much amo mahaye amo tingnan sin nga sige ay na